Ne pušta truk. Borilište 4, neka izađu Bolšen, Stjepan Samobor, Agaj, Martin Kujavke. Borilište 5, neka izađu Matanić, Klara Luka Zagreb, Sečnjak Andreja Samobor. Borilište 6, neka izađu Škrabel, Ana Bežigran, Žut, Karla, Jaska Jaskovac. Borilište 3, Lipuš, Lido, Mandić, Nikola. Borilište 3. Borilište 4, Bolšen, Stjepan Samobor, Agaj, Martin Kujavke. Molimo natjecatelje da izađu na tatami. Borilište 5, neka se pripreme Šušnić, Lara, Rijeka, Mikalić, Tara, Samobor. Borilište 6, neka se pripreme Svjetkovina, Lika, Zagreb, Mirković, Mija, Kujavke. Borilište 4, neka se pripreme Miljušić, Luka, Rijeka, Marić, Aljoša, KBR, Lendava. Borilište 4, neka se pripreme. Borilište 1, neka se pripreme Karabel, Lovor, Samobor, Urbanac, Jakov, Miki. Radi dalje! Bravo, Juko. Zadnji poziv, Borilište 3, Lipuš, Lino, KBR, Lendava, Mandić, Nikola. Drži Bruno. Trener judo kluba Bežigrad, neka se javi za 18. Sudac proglasi pobjednika Borilište 3. Bravo, Bruno! Neka izađu na Borilište 3, Kustetić, Luka, Lika, Telebec, Vink, Vanda. Borilište 3. Borilište 2,